Ia, toi whaatala whātu le whaafonga mai e siu tātou tunu i tu e whio. Ia, matawha e whio o siu tātou tunu. Whapea fōi whaafonga mai. Ana i o tātou ainga i a tunu e mamau. Whaamalo atu, so i fua mane langi mamau. I le nei vai ngā le aso lua sifuru le nei o Aperila, lua whelu sultasi wa awina atuai i a whaasaralaunga tu sao ia i Samonei i le potu o le mtanga luenga ia o le palmia mar kabineta ia ua silsila mai foi le tunu o masani le tau va silsila mai ia ele suatu sunga de di forma ia le ausa Dr. Naseri ma nei fai masui o tatou komiti o whaavlawe whaafosei e longo puia li ilo tau malu i le tūlanga o ie tatou tāpenanga ia va silsila mai foi le tunu ia le ua tau fai atu tala no atu i tua o tātou tari whafonga nei, ia o nau ta inga lava ina ia a vea pēm whaamanatu i si o tātou tunu. Ia whaatau o pēle puipuinga, ia maise. Ia le awa lava tātou whaatamala, ia ele tūlanga o lo whaatino i ngā ruenga. Ia ona o si taimi lava lai titi whaatamala i tātou, ia ona whaingo fia fo ilan po ia tātou, ia i vaenga e leo tātou te lefio o iai. O le silifia fo ile tunu o ana po e sa to lockdown o malo fiti lusu fai tu la ia ua te lele a fia o latou ia i tulanga el fa mai ia ona o ye ma salonga ua liki tu el fa ma a ma salomia ini sio latou e ngala lu e tono quarantine sites ia fa pe fo ile alu el fa mai tono Papua New Guinea ia ile mata utia o tulanga o ye fa ma ia ona o whaatamala lai titi ia mai lava i tumu sa iai i le luma sintalua i le maliu o sitasi o taitai o le tunu o Papua New Guinea. Me vai la lea i le whaafonga mai e Samoa ia e whaatau o pēr ui ia o lea malu tātou puipuinga ia e whaamoe tele i le pai o le tunu e sosoni mai ia ina ia tātou whaawau pēr ia le malu o tātou puipuinga. Ia, i le whaafonga mai la Samoa, o lea ua taunu mai le aso Farailan te nei, ia le sia tātou wa lele, e a mai ai, malanga mai New Zealand, e New Zealand, lua se lau fast food tolu pa sese na au mai ai, ma o le wa lele le na toi titi a tumu le wa lele, a wai le titi le capacity o le wa lele le na taunu mai, ia toi titi a tumu umal va lele le taunu mai to tele lo se lau fast food tolu ia le fa il pasese na taunu mai ai o to tele ia e malanga mai New Zealand ma Australia ia stai vo isa no le fo mai tulanga ia tatu tapenanga o ila to uma o lo fa no fo ise i te nei ia ma fo isano fo ila se le umi o le fa no fo selia ia ina ia malu per puipuinga o tatu tua oi ia mai siu tatu tunu ia fa ilo at fo ile tunu ia o le fa i unga masina le nei tau no mai ai ia tatu malanga mai America ia fa au va ina mai po le va al Fiji Airways e mai e to se lau mon tupu tatu tangata mai America o le stols furu le Aperila ia mal tatu charter flight po malanga tongi pau ia le fo ina fa ilo atu i le fa fonga mai si tatu tunu e malanga mai saina ia mai ai ia ila to ia fa ngaio ia ngalo nga poloketi le tatu atunu o leva ona taufia ia talu mai ia le tapuni punina ia o tua oi fa malo ia tunu nei ia le manatu ia la fotu le fionga le forma i sao no ia i tu langa tau o tatu puipuinga mai se o tatu tuinga le wa amatalia le usa sao no ia fa po mai si tatu tunu aftai lo so ngale o ho te fono le tatu komiti o fa la ve fa fo sei o te tafi wa lo si le fia fo le tunu tu langa wa fa salonga o fa ma mai lava le amatanga le tele puipuinga sa tau fai mai ai tau sangante nei amata lava le tau fia finga o tangata i uru fale mai tono Samoa ia fa solo fai ka ko travel advice ia fa solo foi le na close ka ko poras ia ai matua i va vai tu masia ki uma tangata o mai
Au I lātou e o mai ono o tūranga tāu e tau no o mai ei. Ai me se lewa tātou tangata nuu. E le mwhaim tātou tawhi pe ia tunu mau. E sa tele lava ia vaenga tau pui pui nga sa whaatino ai. Pere whaingo suenga. Tui le toto. Ia na ngā solo mai hoi lea mai quarantine. Ia o le vaenga muni muni ala to ngā pui pui ngai nei whaasolonga. O le whaia stui pui pui. Ia leo si la fia uma. O leo wa maua tui pui pui. Ia na ngā luru e hoi lau ata mai la langi matunu i mamao. I whaatino ino sa idia se vaccine. Ia e wha vaccine si o tele na whaanga e se uma. O le vaccine na nea sa le stalai tato watunu o nengo le COVAX facility. I tono le United Nations. Ka o le AstraZeneca. Ia leo whaasolo mai, whaasafua mai atunu o le Pasifika. Pe vana whaamtala atu le vai aso untua nai. O lona lima ia Samoa atunu o le Pasifika o mai e le whaasoa. O Fiji, ia o Tuvalu, o Tonga, ia o Niue, leo Niue leo ia New Zealand Pfizer. Ia o Solomono, ia leo o mai ia Samoa. Lea la o amatalia i le asasante nei. Ia ona amatalia o le whaatino tātou tūpui pui. Na wa taunu mai ia sa ta pena mai vai po ato lei ma mautu le cold chain o me tau a le pe se fisi di euro le quality o le cold chain I le ma fai na suia a fai lava ka o le temperature ku o le vaccine o le temperature anga e se loa I le maruru e te wai ia na fa le tonu le mai au na le au nga o le mere tau e mai fai ngoa te leo N.E.O.C pui pui. Elena o le tui pui pui o COVID. Tau ana maintain the cold chain o le tui pui pui. Tui la le sa le whaona America ma o New Zealand Pfizer. E maintain le -70 to -80. Ia le tui le tau nu mai nei leo o mai sa mo. E ma whai au na stoa le normal temperature o te leo pusaisa. Ia le -2, pe ngā ia le tikui, ia le -7 or -8. Tui la nā reu tau no mai, ia le whautau silafia na amata, na whaia tātou tui amata ai, ma launch ai le tātou campaign o le vaccination. I le roll out, I le sa, le ante nei le nā amata I lona tui le whianga le ripa le mea, ia ma le whianga le minister. Ia, ma matailona whaasolo I tātou frontliners. Mai la vana nafi se au lia mai nei tai au. O leo whaanga solo ma atu lisi pia na wha mautu mani ni au. Tātou frontliners. E tele lava ia wha matalanga ono o whaarea I le tui nei. Peita I ane. O le risk letter mai a vātou. E afa. For 0.5 in 200,000 people. It's a very rare complication. Mo na Australia ma New Zealand tunu ia fai tau miliona o rātou a wha pasene la o risk e mo la loa. Ia, e le iai se case o tā ua mai siti. Ia wha pefo ia tunu ia o iai ia le whasolonga. E wha pena fo ia so nei pe o tu ina tua ia le tātou tui pui pui. So tele lava ia awa inga masani a pe ti ngā ia le vaenga le tu iai ia pe tau oso si na tau wevela lai titi ia ae le o iai sa whai na tele ore tu langa wa iai o le fuafuanga le sa solo a I le fuafuanga pe ana whata oto o le vasa ato nei le fuafua whanga solo mai frontliners mai essential services le la ve ai fo I ma leo o le vaenga le suavai ia o le vaenga le tise ia o tauro o trai o umal vaenga ia o malai varele ma waf ia tauro mai a tātou varele o le vai asa fou le wha ma salo le I o le vaso nei ua o le vaenga e amata na tui frontliners o savai
Salo pe o tai au o le stofi wa lo ti mo sa va ia fa ma solo fa nes. Na mata dia lo le tato fo nga ile area ne wo ma to fa senga to le api urban area. Ya la vea to ma no face to polo va nga le ya mata mai tal fa tai o tau la o I vai mo nga tau la uli. Fa solo a to mai ne tau nga to a mua o to a fenga le au va fa nga solonga na le tau fa ni o fua foi la fa I vai lua su fa afe ka ko to se o mai ne fa nga solo ma dia to tau no mai ne si lima su mo to po afe ko le nga to no me ya fa nga solo solo ale alu ta to ya fa solo to ya so o polo fa solo to do sa vai o le vai nga fa pe na le fu le tau no mai a va le fu tau no mai ya ta to tu pui pui io fa la nga I lo fo na tu ya no tele sa la fai se lo fo a mata I va nga le fa sa le nga le to tele ya fa nga solo fo le fa ta mi do tu sa vai ya to ya lo fa nga ina uma ho I tu la nga vai nga se se ta to malo pe na yen tanga renga tina mata mai tai a wala tu pule no masui ta mai tai masui ta lavo ia fa pe na mo fo na ia ina nga ia I uma mantele o CEO e fa so ani le supervising ma va ingo tu nei tai pe o na ia ta to fai nga tu tele ren fai o ni sela ia ma fai ona so ani ia fa nga so ro ta to tu ia masu su tau au fo I wa le se me fai ngo fie ni tau ma fai ona fa tino me ne wa te lo ia wa se valu va ia so fa tino o le so lo na valu ia le te fai le second dose wa lu doses o le tu langa na fa nga so longa pe na fai to tu nei na titi ani fa mo nga fa pe fa nei tanga tamatu ya le fa uta to lo uma e le o tanga ta uma o tata o tunu e tui pe o se fulu valu anga I dunga le anga I ya o tina uma ro mai tanga ma tina o fai le o fa susu ara to pepe ya ele tau on tuia ya nisi ho e ni na to ngase ho ya le ma se ngase ka nesa tele I to fitinga ua vai el tino ia na to hoi na fau tui ne au ni tuia ia tele o nisi o tato matua tausi o fata o tolia ia e se me la tau vai ona fai tui a ia foi nisi e varsu lima tausanga e tu ia lava no wa ia le si varsu lima tausanga la malos e le si varsu lima tausanga la oto ia le fa mala sia fo o I latou o tau no malta tau atu no nei vai tau pe o rei pase se na o mai le va le sovereign te nei sa le mo to fa pe to no o I latou e mai o mo na fai o latou tui ia ele te se mera te tui e fo o tu langa la na tatou fai ngatui o le popo lenga foi e tau ia to inga loto tele ho ia le fa va e nis te ia waru fai na tu ye lua to mo fai ia oni to pun mena wan to pun mi sela mai si tu I tanyera ru ai to fa so tu ia la to maro to so fai foi tu e le tau hota to fai te o le tu ia le fa kwa introduce mai ale to no la me fa mai fo COVID o fa mai fo ele ma sa ni te le o no la ya na ne foi to fio ona ele ma sa ni te le la langi ele tu ne ya o li potio a mai pe ona ye pore o sa ngale mua e to tele le se me fa pore ai o le vai a solo fa un vaso tau va tu fa salonga fa manino mai va en fai tu
me se fa solonga tu le tal fa tai nei o pia me se po fe mo to ona fa mo tu yai fa nga solo yai ai mo tu no I fa le mai e le o e tato fi sai tu tal fa mai tai le tu le na ma tai tu I fa fa tu le mo mo ta o te pa nga ia tu fa mai ia malunga me na fa ye nel IPI ia le o fa no ina tono fa mai o tuingo tamiti o le ae le o tapunia pe tawhia o le ae whai e tono whalma ini mea nei whaasi noi whai e tui o tamiti ina ia ua nei tawhia fua tui o tamiti pe ia ona iei fuafuanga whatatia ia ae le a longo tupe tātou teimi e whamautu wai fixate wa leo a matamwhanga solo ia whatatanoanga ma sa ili foi marienga o te leo nātou e misi nei e ka le sia ia wapea voi a fio anga sa whaonga nātou mota ma lao ai whaatino hei le palo tamasalo i ngā lera toi awe i eise tālasanga pe lau te talia ina le whaonga pe o vaenga la o no le ua mata o nei loa e tangata e whaatino hei a tātou tui pui pui ia masalo tu vai de whaasolonga leo le process Nesa fatino te mirena tu yere sunga le ri pare mia e watu mo mua pe pa ia te o e sila ia mai fai tau mala mala mai ai ia na sa rore I lunga fa manino lo swafa ia masani ai lau pe pa I lau malia ngai fai lau tui ia ona e lore fai lau tui ton ia na e malo lo ele se sfuru 5 minute po se a fai tu lako e fua I lau reaction ia na fai lo leo na ia ru fale e mo e fai masina whangu vai po sina niu e inu po le ase mea e so ni ia oe ia na te ere to ainga pe a pe e leis fale tonu pe ona i el to tele ia so le mano lo le fale ia e le fa pe hoi o se fai ngā tui veo mo non tui er fai sa inu ngā pia le mako fau pe fai spati po lese te tau lava ona wha mano lo pelo tino a wai foto no lo tino le vai la au so se vai la au a e lela introduce kongo lo system e tau lava na tu ule ava noa a to lo tino ia se I whanga solo hoi I tono tino fa pena hoi la tu pui nei lela tatu I tono to systems ia mawhai ona whanga solo lei ia mawha e hoi nisi whainga la le te leise stress I tono rotino ia peisa I o nai hoi tuanga ia te hoi wale se si whai se tui ia sau roa aru whangota pe aru whala la e tau ona mano lo pia se ato se lusu whai tu la ia ona te foi lea pe ona masa niai o salo stau wha pulapulanga lea a wha pe foi e wharo pei la fiva o tis reactions e normal la tino e inu pesi na penato ia mano lo ai ai a wharongo e se aro wharo e le mo te mine te baro lo e me whailu tui ia wa sa hui le whal mai pe tau fia ia o e taimina al saunga le mo tui nei le ua mata na whai to meo drive through pe to wai toi New Zealand e fai Amerika Samoa e titi e tuai lau ta vale e sau tamaita I vaccinita po oira e tu I lau tau au ia e whai lau tui ia mai aru whai oi nae e tau mai e sefe al tatou tui ia o sira whamtalanga rea e soani tatou atunu nei tura Ja, after tu lausa fa for mai siu tātou tunu o fa for menino mai foi. E manatu e fo I o stasio o mtaupu ta ua I pe fo ntau foi atu o nei mare li fo mai. Ia salopo ua savali loma sina o fatino bele ele ngata tautalanga I le tātou mafutanga mara I fa saralau. A fa pe fo I ala tau television mala ala leo le tio. Ia olo o tu ina toi pe nei fa a pol kalame fa lau ilo
ia ina ia lava fa fonga mai man sir fie si tatu tu no o fa mtalanga ta o uma ia ai le yo atu tatu tuinga mo le fa sopolia ia o no uma la fanga uma i sa mo nei